ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман пешкашатон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. давоми як ҳафта мешавад ки дар шаҳри душанбе бо мақсади пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории COVID-19 маъракаи ваксинагузаронӣ байни шаҳрвандони аз 18 сола боло идома дорад. шаҳрвандони аз 18 сола боло ки дар пойтахти мамлакат истиқомат мекунанд метавонанд барои гирифтани ваксинаи зидди бемории COVID-19 ба марказҳои саломатии маҳалли зисти хеш муроҷиат намоянд. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора омода гаштааст. мутахассисони соҳаи тандурустӣ тавсия медиҳанд ки танҳо бо гирифтани ваксина ҳар нафар метавонад худ ва наздиконашро аз сирояти COVID-19 эмин нигоҳ дорад. бо ин мақсад дар доираи пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳию қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷониби Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва Кумитаи ҳизбии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он дар ҳамкорӣ бо раёсати тандурустии шаҳри Душанбе аксияи эмгузарониро таҳти унвони ваксинаи зидди вирусии COVID-19 ҷавшани худ ва наздикони шумо дар 4 ноҳияи пойтахт ташкил карда шуд. аксияи мазкур ин навбат дар кӯчаи Неъмат Қарабоев ва атрофи маҷмӯаи тандурустии Истиқлоли ноҳияи Фирдавсӣ ва дигар маҳаллаҳои пойтахт роҳандозӣ карда шуд. дар кӯчаву маҳаллаҳо хонаҳои истиқоматии шаҳрвандони пойтахти азиму шаҳри Душанбе амалиёти эмгузаронӣ бар зидди коронавирус бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ ташкил ва баргузор гардида истодааст ки мақсад аз баргузор намудани чунин амалиётҳо, чунин аксияҳо пеш аз ҳама пешгирии аҳолӣ аз бемориҳои сироятӣ мебошад. дар баробари ба ваксина фаро гирифтани сокинон корҳои иттилоотӣ ва тақсими ниқобҳои муҳофизатӣ низ ба роҳ монда шуд. дар доираи аксияи мазкур намояндагони Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ дар якҷоягӣ бо табибони оилавӣ хона ба хона гашта сокинонро ваксина гузаронданд. ман саломатии худ ва аҳли оиламро ҳифз кардан мехоҳам. барои ҳамин ба маркази саломатӣ омада эм мегирам. миннатдории худро ба ҳукумати мамлакат барои роҳандозӣ кардани чунин иқдом баён мекунам. ҳоло ки ҷомеаи ҷаҳон аз сирояти бемории коронавирус дар ташвишанд ва чораандешӣ мекунанд, моро низ лозим аст ки қоидаҳои беҳдоштиро қатъиян риоя карда ваксинаи зидди вирусиро гузаронем. ёдовар мешавем ки аксияи мазкур тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. намояндагони Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои пойтахт ҳам дар ҳамкорӣ бо маркази саломатии шаҳрии рақами 10 аксияи мазкурро ташкилу роҳандозӣ карданд. сокинон бо хушнудӣ ва боварии ваксинаро қабул карданд. шаҳрвандон аз он изҳори сипос мекунанд ки ҳукумати кишвар баҳри солимии ҷомеа тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда истодааст. дар доираи аксияи эмгузаронӣ таҳти унвони ваксинаи зидди вирусии COVID-19 ҷавшани худ ва наздикони шумо миёни кормандони ҷамъияти саҳомии кушодаи комбинати хӯроквории Тоҷикистон дар атрофи бозори Меҳргони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва назди маркази савдои Садбарги ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе эмгузаронӣ ташкил карда шуд. дар рафти тадбири мазкур тарғиботчиён вобаста ба нишонаҳои нави коронавирус, роҳҳои гузариш, манбаъҳои сирояти вирус ва пешгирӣ кардани он бо сокинон суҳбат карда риояи қоидаҳои беҳдоштиро тавсия доданд. табибону кормандони муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ва мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Истарафшан бо мақсади ҳифзи сиҳатии сокинон ва пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 фаъолияти ибратбахшу густурдаро амалӣ менамоянд. гузориши мазбут бо Бозода аз шаҳри Истарафшан. дар ҷойҳои ҷамъиятиву бозорҳо, марказҳои савдову хизматрасонӣ, тӯю маъракаҳо ва чорабиниҳои ҷамъиятиву фарҳангӣ ҳатмӣ будани истифодаи ниқобҳо, пайваста бо собун шустани дастҳо, риоя намудани фосилаҳои иҷтимоӣ ва қоидаи ҳаракат, ҳамзамон истеъмоли ғизои солим аз рукнҳое мебошанд ки ҳамарӯза аз ҷониби табибону кормандони муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ва мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Саравшан тарғибу ташвиқ мегарданд. доир ба ин масъала
طبق دستور سپارش‌های ستاد جمهوری مبارزه بر ضد نسل نابود گرداندن بیماری‌های سرایتی و از جمله کرونا ویروس نو کووید 19 در مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر استراوشان ستاد و نقشه چاره‌بینی مخصوص تهیه کرده عملیات منتظم دایر می‌گردد. کارمندان و متخصصان در یکجایگی با طبیبان و کارمندان میانه طبی مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری شهر و مرکز تشکیل طرز حیات سالم خانه به خانه ساکنان 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات تشریف آورده اهالی را با رعایت بیچونوچرای قاعده‌های گیگین شخصی، تازه و آزاد نگاه داشتن منزل و کوچه‌ها، حتما شستن دستان با صابون، محلول‌های آنتیسپتیک و خلور دعوت می‌نمایند. گذشته از این طبیبان و متخصصان ساحه منتظم در 6 قرارگاه نقلیات گوناگون تمغه مسیرکش بین شهری و دهه‌ها صحبت و واخوری‌ها دایر نموده آید رعایت مسافه اجتماعی و استفاده حتمی نقاب و محلول‌های آنتیسپتیک توصیه‌ها داده توسط نقلیات مخصوص شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استراوشان، شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی و بیمارخانه مرکزی شهر موادهای اطلاعاتی را به سهم شهروندان می‌رسانند. همزمان با مقصد در نهاد شهروندان مستحکم گرداندن فرهنگ مبارزه بر ضد بیماری‌های سرایتی، استفاده نقاب و محلول‌های آنتیسپتیکی، طبیبان و کارمندان میانه طبی از واسطه‌های اخبار عامه در شهر استراوشان عمل کننده پرثمر استفاده کرده ایستادند که با منفعت نگهداری گنفاند ملت است. پوشیدن نقاب، استفاده آنتیسپتیکو، رعایت نمودن مسافه اجتماعی، خصوصا در شرکت‌های نقلیاتی که در آنجا مسافه اجتماعی رعایت نمی‌شود، کارهای فهماندهی برده ایستاده‌ایم. مثلا پوشیدن نقاب حتمی در داخل نقلیات‌های مسافرکشان، استفاده آنتیسپتیکو و کارهای بی‌ضررگردانی پیش از و بعد از انجام کار در نقلیات. در روند پرزور فعالیت ترغیباتی و تشویقاتی فعلا در 2 مرکز سلامتی شهری، 18 مرکز سلامتی دهاتی و 29 بنگاه سالمگردانی مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری شهر استراوشان ایمونیزاسیون و واکسیناسیون کارمندان ساحه تندرستی، اشخاص از 60 ساله بالا، ساکنانی که بیماری‌های قند، فشار بلندی، معده و روده و امراض درونی دارند و مقابل سرایت‌یابی از بیماری کووید 19 با مرام ادامه دارد. مورد به تاکید است که طبیبان و کارمندان میانه طبی به ایمونیزاسیون و واکسیناسیون مشغول مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های سالمگردانی مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی سانیتاری شهر استراوشان با کمک سازمان عمومی جهانی تندرستی در کورس‌های کوتاه مدت نظریه‌ای و عملی جمهوری تحصیل و ملکه آموخته امروز فعالیت گسترده دارند. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار با مقصد آمادگی به دوره تیرمو زمستان سال 2021-2022 و تامین به ممانعت اهالی با نیروی برق امروز در زیرسازی‌های برقی شهر دوشنبه تدبیرهای تعمیر و نوسازی و پروفیلاکتیکی انجام داده می شود. گزارش خبرنگاران ما. برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی در برابر بنیاد و نوسازی اقتدارهای نوی انرژتیکی در مملکت، همچنین استفاده ثمراناک و صرفه‌کارانه برق، استفاده از دستگاه‌های معاصر انتقال برق و تعمیر و نوسازی زیرسازی‌های برقی مهم دانسته می‌شود، چون که به تلفات رسیدن برق استحصال شده و ثمراناک استفاده شدن آن باعث می‌گردد که اهالی در همه فصل سال با برق تامین باشند و حالت‌های صدمه‌آوری به مراتب کاهش یابند. مهمتر از همه برق استحصال شده به تلفات به استفاده برندگان رسانیده شود. در همین زمینه از جانب مسئولین شهر دوشنبه نیز دوام چند سال اخیر در سمت تعمیر و نوسازی زیرسازی‌های برقی و عوض نمودن ترانسفورماتورهای کم اقتدار با ترانسفورماتورهای بلند شدت تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. از جمله در زیرسازی‌های برقی ریگر 500 امروزها کارهای تعمیری جاری اساسی و سنجشی ادامه دارد. این تدبیرها در اساس نقشه چهاربین‌های جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه با مقصد کاری با اعتماد و منتظم ترانسفورماتورها، کاهش سرباری و کم کردن تلفات تکنیکی نیروی برق عملی کرده می شود. در زیرسازی برقی ریگر 500 در اساس نقشه چهاربینی‌ها در 6 ماه سال سپاری شده برای گذراندن تیرمو زمستان سال 2021 و 2022 تجهیزات‌های برقی 535 کیلوولت از تعمیرات جاری اساسی، سنجش حمایه ریلگی، سنجش بلند شدت لابراتوری با فایز اجرایش 80% گذرانده شده. تجهیزات برقی در حالت کاری قلال دارند. این چنین اوید به خطری از سوختار در زیرسازی برقی ریگر 500 گروه افتر ترانسفورماتور قدرتی
санҷиши система сулхомӯшкунии обӣ гузаронида мешавад. یادآور می‌شویم که سال 2015 در زیرستگاه دو گروه автотрансформаторهای قدرتی وصل و نصب شده بود که توانایی عمومی آنها 801 مگاوات آمپر را تشکیل می‌دهد. همچنین با مقصد پیشگیری از حادثه‌های ناخوش سوختار نیز از جانب مسئولین در این زیرستگاه تدبیرهای ضروری و کارهای فهماندهی و پیشگیری کننده از رخ دادن چنین حادثه‌ها سری چند وقت تشکیل و گذرانیده می‌شوند. در زیرستگاه برقی اوریانا 2 که تواناییش 220-110 به 10 کیلوولت است نیز تدبیرهای آمادگی به دوره تیرماه زمستان و تعمیر و نوسازی تجهیزات برق‌رسانی ادامه دارد. زیرستگاه برقی اوریانا 2 از دو خط انتقال برق 220 کیلوولت عبارت بوده. خط یکم از خط برقی 702 از نیروگاه برقی آبی نورک و خط دوم طریق خط برقی DO از دوشنبه 500 برق می‌گیرد. در زیرستگاه مذکور دو автотрансформатор تواناییش 125000 کیلوولت آمپر، همچنین یک автотрансформатор توانایی 63000 کیلوولت آمپر که برای کم نمودن سرباری نصب شده است مورد عمل قرار دارند. در زیرستگاه برقی اوریانا 220-110 کیلوولت بهر تامین منتظم قوای برق به ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه توبه مرکز در زیرستگاه برقی یک عدد автотрансформатор توانایی 63000 کیلوولت آمپر نصب کرده شد. این زیرستگاه دارای 9 عدد خط برآمدی 110 کیلوولت می باشد و آن قسمت شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز را با برق تامین می‌نماید. در حوالی زیرستگاه برقی با مقصد تامین کارمندان با آب یک چوب عمودی نیز کنده شده است. این همه آبادکاری‌ها با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی و بلند برداشتن سطح کار و خدمت رسانی به اهالی عملی کرده شده. طبق نقشه در آینده نیز ادامه داده می‌شوند. тоза ва озда нигоҳ доштани пойтахти мамлакат шаҳри душанбе зери таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. бо назардошти ин рӯзи истироҳат дар пойтахт аксияи тозагии соҳил ташкил карда шуд ки кормандони касбу кори гуногун партови сахти маишии соҳили дарё ва кӯчаву хиёбонҳоро тоза карданд. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим аз рафти баргузории ин тадбири экологӣ гузориш медиҳанд. сокини пойтахт будан ифтихори беназир аст ва тозаву покиза нигоҳ доштани маҳалли зист масъулияти шаҳрвандист. бо назар дошт ин ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аксияи тозагии соҳил ташкил карда шуда шумораи зиёди кормандони касбу кори гуногун, донишҷӯён ва истиқоматкунандагони шаҳраку маҳаллаҳо ба ҳашар мебароянд. ин навбат сокинони касбу кори гуногуни маҳаллаҳои ноҳияи шоҳмансури пойтахт дар аксияи тозагии соҳил фаъолона иштирок карданд. кормандон кӯчаву соҳили дарёро аз партов тоза карда тавассути нақлиёти махсус аз шаҳр берун бароварданд. бояд гуфт ки ин маротибаи аввал нест ки дар шаҳри душанбе аксияи тозагии соҳил ташкил карда шуда маҳалли зист ва муҳити атроф пок карда мешавад. аксияи тозагии соҳил ҷиҳати иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои роҳбарияти шаҳри душанбе аз ҷониби раёсати ҳифзи муҳити зисти пойтахт ташкил карда шуд. зеро пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе инъикосгари таърихи бою оламшумули халқи тоҷик буда он муаррифгари миллати кӯҳанбунёди мо дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар воқеъ саҳм гузоштан дар корҳои ободонӣ, беҳбуд бахшидан ба тозагии муҳити атроф қарзи шаҳрвандии ҳар шахси ба ору номус маҳсуб мешавад. агар муҳити атроф соҳили дарё назди хонаҳои истиқоматӣ ҳамеша аз партов тоза нигоҳ дошта шаванд, ҳамон қадар хавфи бемориҳои сироятӣ низ кам мегардад. ҳадаф аз баргузор кардани аксияи мазкур пеш аз ҳама тоза нигоҳ доштани саргаҳи дарёву каналҳо ва ба ин васила ҷалб намудани таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба беҳдошти муҳити зист ва риоя намудани фарҳанги шаҳрнишинӣ дар пойтахти мамлакат маҳсуб мешавад. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, дар натиҷаи истифодаи оқилонаи замин дар ноҳияи Мастчоҳ пахтакорӣ рушд ёфта, ҳамчунин ҳаҷми бештари полизиҳо ва чормағзи заминӣ дар ин ноҳия истеҳсол карда мешавад. кишоварзону аҳолӣ бо мақсади захираи кофии хӯроки чорво кӯшиш менамоянд. шарҳи Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. заминҳои дилварзини ноҳияи Мастчоҳ ба кишту парвариши пахта мутобиқ буда, хоҷагидорони ноҳия дар асоси таҷрибаи деҳқонони варзида, истифодаи тухмиҳои серҳосил, риояи агротехника таи чанд соли охир дар баробари зиёд намудани масоҳати кишту парвариш бо баландбардоштани ҳосилноки ҳаҷми истеҳсоли пахтаро афзун менамоянд. дар ноҳияи Мастчоҳ бисёр хоҷагиҳои кишоварзӣ таи солҳои охир ҳосилнокии пахтаро то ба 40-50 сентнерӣ расондаанд. деҳқонони корозмудии хоҷагии деҳқонии Амакҷон дар эҳёву рушди пахтакории ноҳияи Мастчоҳ саҳм мегузоранд. асоси зироатчигӣ аслан тухмчигӣ мебошад.
از همون حساب ما 2 سال بعد 3 سال بعد تخمای نوی الیت را یافت کش میکنیم که از همون حساب حاصلناکی را بلند میکنیم. طی چند سال اخیر کشاورزان نوحی مسچو وابسته به آب و خاک و اقلیم منطقه طلبات بازار استعمالی درآمدناکی و منفعت اقتصادی، کشت و پرورش، استحصال پالزی ها و چهارمغز زمینی را افزون می‌نمایند. مساحت کشت و استحصال پالزی و چهارمغز زمینی دوره به دوره زیاد کرده می‌شود. کشت و پرورش پالزی ها، تربوز و خربوزه در ناحیه سال روان نسبت به سال گذشته 400 گکتار افزوده 2800 گکتار را تشکیل می‌دهد. کشاورزان در کشت و پرورش نوهای معمولی محلی تجربه داشته نوهای خارجی را جاری می‌نمایند. طی 10-12 سال اخیر تربوز نوهای خارجی نیتسی اگرو و هولر منتخب گردیده تخم‌های خودی این نوها کشت کرده می‌شوند. دهقانان نوحی مسچو نخستین شده در کشور کشت و پرورش چهارمغز زمینی را جاری نمودند. 35 سال قبل در زمین‌های موضع آبردون گروه دهقانان با سروری فتح‌الله گلوف این زراعت را کشت کرده حاصل دلخواه رویاندند و دوره به دوره کشت و پرورش چهارمغز زمینی در ناحیه معمول و زیاد گردید. حالا اهل خواجگی دهقانی ارغوان حاصل بلند چهارمغز زمینی می‌گیرند. سال روان خواجگیداران نوحی مسچو در مساحت 3000 گکتار این زراعت را کشت نمودند. مساحت بیشتری کشت در خواجگی‌های دهقانی و انفرادی جماعت دهات آبردون است. چهارمغز زمینی زراعتی است که در کشتی تکراری وسیع استفاده بردن ممکن است. زیرا در 90 روز این چهارمغز زمینی پخته می‌رسد. هر سال در ناحیه مسچو تا 14-15 هزار تن چهارمغز زمینی استحصال کرده می شود. با مغز چهارمغز زمینی طلبات در بازار خارجی زیاد است و با تأسیس کارگاه‌های کارکرد، سره کردن، خشکانیدن، گرفتن مغز آن و راهماندنی بندوبست جایهای نوی کاری در دهات تأسیس داده شده درآمدناکی از چهارمغز زمینی به مراتب می‌افزاید. برگ و پایی چهارمغز زمینی خوراکی سرغذای چاروا می باشد. در ناحیه مسچو بهره رشد چارواداری با ذخیره خوراک چاروا از امکانیت‌ها استفاده می‌شوند. اگر کشت و پرورش زراعت خوراک چاروا منبع اساسی ذخیره خوراک باشد، در روی علف‌های طبیعی از امکانیت‌های دیگری ذخیره بیشتری خاشاک به حساب می‌رود. از حساب زراعت خوراک چاروا در کوپراتیو ما زیاده از 15 گکتار یونشقه هست، 40 گکتار گندم و جو هست که ما را کفایه میکند که ما زمستان چاروا را بی تلف بی یگان مشکل از زمستان گذرانیم. با کمک و مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی با در نظر داشت افزایش سرشمار چاروا به خواجگی میرزا سعید در وادی یغناب 470 گکتار چراگاه تابستانه وابسته شده. این از تدبیرهای زمستان گذرانی چاروا، استفاده پرثمر چراگاه‌های تابستانه و زمستانه و زمینه به افزایش محصولات گوشت و شیر چاروا میباشد. در ناحیه شهر توس علاوه به دورنما کشت تکراری زراعت را انجام می‌دهند. در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه کشت تکراری نشأ و نمای خوب دارد. گزارش از ناحیه شهر توس. طبق اطلاع مسئولین بخش کشاورزی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس، نقشه کشت تکراری به اجرا رسیده. قسماً زمین‌ها برای کشت کارتوشکای دوم باره و سبزی آماده کرده شدند. در ناحیه شهر توس موسم روان مساحت کشت شالی را به مراتب زیاد کردند. آن همین میدان‌های سبز و خرم کشت تکراری است. نشونمای شالی خوب به نظر می رسد. منبع از بخش کشاورزی ناحیه شهر توس اطلاع دادند که در 2 مهلت 700 گکتار شالی پرورش خواهند کرد. قبلا در این زمین‌ها غله کشت کرده بودند. حاصلناکیش به بیشتر از 30 سنتنری رسید. اکنون در تمام جماعت‌های دهات ناحیه شهر توس در زمین‌های خالی شده شالی، جوار مکئی دان، لوبیاگی‌ها، سبزیجات و پالزی و خوراک چاروا نیز کشت کردند. زمین آبی کارم 1727 گکتار عبارت دارد. هوا خیمسال نقشه کچکه 50 گیتار و 54 گیتار نقشه اجرا کردیم. غلطونیم سوز شد. 100 گیتار نقشه بود. نقشه اجرا شد. 288 گیتار کشت تکراری داریم. بعدین حاضر جوشتا چهارمغز زمینه که با مکئی دون کرده که دیاده کار رفته است. یک سال چند مرتبه حاصل؟ یک سال مسئله آب پرابلم نیست. یک سال 3 بار حاصل گرفته استیم. امروزها زیر حوزه اداره کارفرمایی پایین در ناحیه شهر توس با 3 ناحیه خبادیان، شهر توس و عناصر اختصاصی خدمت رسانی میکنه. زیاده از 35000 گکتار زمین‌های کارمی آبی خدمت رسانی میکنه. کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی در شهر در ناحیه‌های مذکور با ما را ادامه داشته. زراعت‌های کشاورزی و همچنین کشتی تکراری
дар минтақаҳои хуҷорӣ ва дар пойгоҳи обкашӣ саривақт тибқи дархост бо оби полизӣ таъмин гашта истодаанд. деҳқонони ноҳияи шаҳри Тус вобаста ба иқлиму муҳити маҳал тухмиҳоеро истифода мекунанд, ки пешпазак буда дар 70-90 рӯз самаровар мешаванд. саҳмдорон дар заминаи дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар ваҷаб замини корамро мақсаднок баҳрабардорӣ мекунанд. сокинон дар заминҳои назди ҳавлигӣ, президентӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳама намуди маҳсулоти деҳқониро кишту парвариш карда ба ҳамин васила сатҳи зиндагии худро беҳтар мегардонанд ва ҳам дар фаровониву арзонии маҳсулот ҳиссагузорӣ мекунанд. дар ҷамоати деҳоти ба номи ҷура Назаров дар майдони 1165 гектарум пахта кишт намудем. ман чӣ хеле ки мебинем ду намуд тахмӣ аст. ғизои якум демиро мо ба пурагӣ додем. кишти такрорӣ мо дар майдони 350 гектар кишти такрорӣ гузарондем. ба пурагӣ айнақша буромадем. 61 гектар шолӣ кишт намудем. ҷоримакаи дон 210 гектар кишт намудем. мака селос инаҳо зибо дар ҷое ки картошкаи такрорӣ мо ҷоша тайёр карда тахмиҳои ба сифата гирифта парни карда мондаем. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.